La inene. Hello. Hello. Yewa mukata. Na mukwanesa. Nyenito wa Bonivenja Mutinda. Ngale kwenu ngine na kemu kamba mjanja. Pane adhiani ndino wa kilungu chama sanja na adhiani. Ite ota bia mwithu kiesi na kuita wata na wika ata. Kwa masitwa, bene ambia na uke bia mwithu kiesi ya. Wa kisese kiicha adhiani. Kwa masitwa niita wa Celestine wanza wa adhiani. Ni muungani wa maunduma asiana Makueni County. Mubea witu wa national government, si wa county government. Panakwe sita yingi nita wa county coordinator. Department of Children Services Makueni County. Na tuna maofisa sub-county sionde. Ndo wa kusemba nina masa umundine mudhana wa kana kaki Africa kana the day of the African child. Mudhana umaanisha ake? Mudhana wa the day of the African child kana mwana mu Africa. Tuililikana undu siana sio wa iwe Soweto. South Africa mwaka angili mwe maana chenda. Ngo monza dhamna tu. Mayanda mananu ndo akiyo ya kisomo maisome vyo kisomo kidoku. Ukezi Africa mena kisomo choki cha kila skindi. Na musungu chake kiyulu. Ushanda isu ilasi andamanie sio wa iwe ni polisi. Na sio wawasi ana ningi sio umiwa. Kwa mudeno lilikana wa ukezi ani mudeno wa uwetange wasi haki siana kututi andumati haki siana. Na kutabia siano na sisi na haki sio. Okay, na ni kwa tekela mwaga witha na thimu kana kielelo chawo. Kila vindaveza thimu. Na sio ndesi da sio lotete uluwa haki ya mwana. Mwako ni kumbania mwana withe nuto na usisi ya Vision 3040. Withe twaisi ya basa. Undu mwana utono usubi wokethe ewa viki ya miake situ wetete. Undu mwana yutono usubiwa. Hizi ndo nesiye baila tuwetha tuinenea tuenda ubetanga hizi usi ya mwana ibiki ya Vision isi ya 3040. Nenda tuambonena nisi haki siya mwana andu mama nemuya undu kwasya. Nigenda wivi mundu hivi kinyume cha sheria no kumana ya watu la muya yose wetambia ndeo na tokosewa. Na hindi tuiweta madina mwana maeta wemea wisi ya leatiwa. Hii haki nesiye ba? Haki yambe. Kulingana na katiba. Kaka 2010 kako yu. Kila mundu wisi katiba. Article 53 ni wetete haki siya na busio onde. Na yambie na haki ya isitwa mwana iwa ile onengwa isitwa daileta wa kenduka kanaki daileta isitwa ndai mutinda getwa mutinda asiawa na iwa ile na nationality na ndia kioke dia wisiki mu Kenya ni mu Uganda isi haki ya mwana kunengwa isino siwe ya wamu siai ya keli na haki ya kunengwa kisomo cha mana na cha lasma nikilati na cha primary. Na mwana ni waile kudi school bai mwana waile otiwa musi. Ni haki ya kuida school. Chaka tatu. Mambo na haki ya kunengwa liula waile. Pando bako koma. Na ewe na ikuitwa. Isi pia no haki ya musi sisi mwana iwanengwa liu. Ni wanengo komo. Na iwa itwa wa. Isi tikila kuitwa. Lakini tuasia mwana wonde wi Kenya. Mia wilika kwake mwana iwa ile kuitwa awa. Kila kiati mwana ni wa ile usiano kuma na abuse kana kuna magwa. Kulekelelwe latika neglect na yon ingi Makueni ya Kenya yon dhea si mataungasya na ukevya maiso vya nesa. Ingi sana isi ile usiani wakuma siye mbuku. Makueni tunakithi ucha utema siana ini. Mbile umya kwe kundukumwe. Matema kini kenda yeo yumile. Ivi na imo tuinena niya nanduma kiboko matuye siana sema utemu hata tuvise tukusa. Tuwasi hakive uchicha vitiwe nivinda. Jalvenda we nenga na we ya utiki ya kini. Tindu ingi ila tulea ni muya ulete. Violence kana kukuna mwana kubuna kumumila niya. Nenga tindu ndugu nea mwe uyeyo kana kanengi wecho. Yua mwe manenga isiana nduluta kibungo. Gachei kivyoka na kindu kivyoka bie.
lakini tuacha mwana ndaelewa dinwa kwanza hivi sionde ni kukunwa ndio mwana asiya mwana alimu na ndo bayise kana kukuna mwana ni mwa wale ilwe kana ile kukunwa lakana kaya ile kukunwa na munzio kana ngundi kana makovi kana kaya ile kubunwa ya kukushwa amwe makuzasia matau mbibi kana kumila nwa sasa na kwata mwana ukamumila nyegogo kakonoka kana ku ngingo mwana ndaile kumila nwa kulu nyeta muzine logani mwana wa kwata ndiye lomu kuna ndiye lomu buna ndiye leo kumali cha nigo tabio yukila kingi ndaile kuna na kindu kitubu na kindu chui twasya mwana hii mwa waiti yuko mandenze ingi sia ukanya mwana toto no nene mwana ake ukilo kwika ndani twasya mubate ezai mudinze isa omunenga twasya birthday yake awe mwade tigisululu kanyana ewa ile omwelesio nezo kamwa mwika linondo agitumike na ke mudinze olangu za ukunenga wa kisululu tione lakini mwako shungi weza ubindukite akumandia yumo kukuna hii isobache kukitaetia mwana ikikukamunenga wonzua mamunga akatwika na kema sasa ingi ukakuna mwana akakwa nitweza na kese sia nangune ikaumi we ikatwika ikeza na yema kana ikakwa musei akabike otoa potine na kuobwa na ile ingia sesi aendea kudina nikiko keke kiwe musei atiwe tena musei yugaba kuna ndwela wakita kulime tutwe onetha no kakobyo kamwe kana munzio ndoka kuna na munzio wa muti wa yembe lakini mando munzio wa kawaida ndotona bayundo kutona kweda ukethe uka umulemeti iwe mukamba mjanje ngo nondo mwe we muzimeno tema ngalisiele ingololo sia bayida dena nditweka ninye na go yoma likasio kabola kanobu na yombola ninye sineto wedena igitweta mwe ondo wiliwe nda utulo tulewise no utula awise wivo nondo ketumi babe ona challenge ngina na muno mabindani alama mailete mama tutu iliyoyu me utandawazi yu kana gano ne kwitha wikathe muthinzi wa birthday na kaibite no yuko ke andiku wela muthinzi utiwe kalakana ikelio bizie na zindu cia muthembo no story tukwete ukuigwa kuma kundu kibathukani nigo na kwebinda yindi nawe muradi ukite makueni witho yikwa makueni na masaku tuamba pilot chu taumandanze isingi cia ukania ciana masulune tatwasa skulu imwe makueni nengi imwe masaku na indi chauma bujuketwa wa skulu ila ingi tukeza imbomba nonta isu indo nujukende tukeza na ilungu imwe cia ukomana na seina alimo bamwe tunena ni sesindu isu cia kukuna ciana kana nzie ingi ya utumota kuna mwana loto na utumia amwe ikana ike ya wai weke ko samba utika lebaya na kana yeka na buma sana ano na kate udio ta ukatungi tumo yesi aitwa manaka na neke ko sange awanika lekone ande undungwika mwati ya uvinduka lazino kugweka lekundwazi kwa watu lo right yenge yako nuru nakonika ilo tha ukatakana bazare wida wike kandio ilungu yete inene upeka lasia hii ilungu yete inene timu tena muimba kana nisumu tena ukeka la swebinda kato no mana ike kana na chui kibungo kana ngwa kaito like ndaje ingi kayiko ukethe kesi ukayika koke kalio uka leo dio dau katatungi oua sesiana sina haki ya kudauka na ndiye le akiingile katibani ya siana sina haki ya kusubiwa emusiai na parendo care kusubiwa emusiai na kusubiwa naonde mena haki sia nene mena muka mena haki sia nene na bu constitution ni kasi ya mtu anite kwa huwa siana mundu mkamba mjanja ngai wena iya Yesu mtu anite no to anite ndabe to anatoa mpango wa kando manyoze we yako ina mpango wa kando oiye aingi ayuna akelambe kiye setup
Ona wewe kwa set up so long as you must ye mwana osimwe ya mweli. Mwana waite kwa urandu mesuvia mesuvia maitembea ngondo meutembeanga. Oneza amelegete munango kuya gogeza mena twana tingenza umane yaki ya mwana osuko sobiwa niwe na ku. Ndi katibani. Nia polea iwa kana kweta editant kubingi wa bandu. Ate obeke tumikeseo. Isuna eleza takindu cha mudia. Kaila kana kakosa. Kapa polisi kayeta ka vingiwa. Kana kaenda yitu sita rehabilitation center zila sita wa prosco. Kana detain ya kana kaya wa bandu beke tumikeseo. Eleza nenzela ya mudia. Nakaiza rukwe binda ile kubitone kana. Wakala ke kala baile kusiwe kaikabulene na ndo ima. Nakaitiwa jenda kwa kana henda igeli tukaikwa yetu na uku itatwana tunini tuiko dao di police station itatoto kwa itaona kana tutuleka bwa kosa ka do police we amea mundu kwa ofisi asiana kana la matezi maikuye kala kotona mwene akwetea lakini yua nene nimeke okundeni lakini baile zangalia yetu na mwana kantu na practice leo inakuma kendo makindo ya child protection center yebo mayawa mekalabo ala kwa tema kaja makatoa kotini ku lakini isi namba utunga na Kenya hiyo ndio si kundukunini yuka wide good practice kana kuyikwa nesa either sindu hizi kasiana okedia siana hiyo ndio bulana na fungwa laima meka ndo makaume webu makatoa kotini na maishoka na lesi ndo wa Masai challenge mwenene la yukumbelete siana zitu sia sile to say mwana ni issues sia defilement issues sia rape na process ya kukwatikana kwa aki netunaiwito metukio kuma kuwene makundiki bathoka ni maye andamana mayazi makwani alama konete kubuga kwa siana mekwe binda ya sana sindo sia muthembosu ndizita tatata mubea wa kuthinikia maundu maziana ngaleko nesu ya kuthinikia maundu makoneti rape na defilement na haki kukwatana na kwa metuki mubikite baka na ni matambia meba mosete kuikitheka ne process ine that complicated muno yukila tuikite wala pamoja sia pevinda makindu kotia makitu kese zina iningi pevinda sia iningi hakuna umwe yao wae record pevinda vai wiki tatu maisha kuthinikia makwani asume moka na twaetewe magistrate kuma kundu kungi na chita teze ise kuola makwani ala telete maingi na chike laki mweke tinda siye kwani za documentation kana madhangu maivo imo ona rodhelo obanga waka naba hiyo kusi Isusi ya defilement nenda ase ningi siya ekwa ukuse ama kana ikabuka wena ikazambia keke ya ndeu kana itinda wakatoa hospitali kana keza kaile otoa wametukinde wamezena masame ongo monza na elimata na adela nikende ikabukiweka nengwenda wamanenga wenya usiyo kimwi neza ikaito pia kaitezewe kaneza ikahuruka na ika kwa tuo woni yu nitutatite na iba tatite koti nitatite na kwa ndalino na sireke waliku munene kuundu bana ili yuwe wito tama ofisa masiana kesi ya hii kotini ni watu likela nituta koti tukandika report data we koti tukanenga ne na ila imo kesi ya tindanga polisi tuatabwe no tunena na OCS makati na ingi tukanena prosecute enda pevi na tukanena na sueli una sio bisu wito no utate de bala bato me kanondo ikesi nyingi tena ineka kuneza ile ineza kangaroo court ya chavela la kuya musi mwana bukwa ive na nyama kanengo kimanza cha mbesa kana ngombe na kindu kivele la bula lakini hii kesi nyingi ndo ituikete awareness kana utavia nduvo wa kuna masesiana zia isu kesi ene kumila na kureport yukila kingi keti yente na gender based violence kana siana ubu wa muno pina kindu nyingi iende ona siana kuma mamudamwe itabe kama kana wizo nwa
nitwonete twingi twithinwa ukethia museia kuna wo au misia bandu kana unyakane muga icho tukwache batoneka mwekesu asante sana na nine kulyo zimoja hii mwana ti mundu wenzi wa miaka 18 idia obetu na thina obisa nundui mama mene na nabia muno thethia yu tutwika confused mwetu wa miaka 16 munene tena abia atawe na miaka 30 yu mundu umya yezo kwato aye na mwana na we na mundu muima bio unengie ndeti na oka tena kawaida ndana Celestia izani we izali we ni mwana hata wana bayundu wanoneka iyo ndo manene biendio lea lakini tuyasejite ni mtu anite ambaye yani wa musipwege isianza kio ngone okay ndiye na mono sia nani situ okay kulia kwa mundu alumo kwake kana isome sio inene sio kaenda muime ama unyibandika na tungu ko chaunda mbiziza nende ndiaona chaundi bo ikala mwitu nundu mavinda magogo na imwe twimo meothelia imwana imwe twiza na kesi yake mwana kibukanisia mwitu meoithewe 18 na kumwe koti ya sia onde me lead of care na protection tila kuna ya kimwana icho kiobwa mwitu nukutiwa yusi yo practice ila ikotini matukuaenda isiana ile pe jila ya vikasume ya onde mendo usuvio kiondo tenonevya mwana buke yuke mwana icho cha ingandene kwa uno kwendete kuive lukende na asia nondo yusiana ninene vie nisuvie wimanolone na ke okeza wikuwete mundu muimenda last morning na ke nondo yusiana na se niodeliando na ingi mundu ase yuleo magoya tulatutaulo twa mwini angini maenda ono mandando maboda boda kama sponsor ikenda makwasa matona watu na mtu kwa uni kulia seina makwanda ila akiana sindu sio tume vinda ya mwai ndio mali cha matata ni maudio manda umeikenda makwatembeza sia kuto asante sana na kwa kumina pe function mwina yo mundi kana mwitha muikara kuikiria muthe na wo mundi twiza na chazi mavindini nipo twiza tuisherekea tuilikana mudenosu na utavya nduvo wa kisiasiana nipo twiza tuyika mwako siungi tunaina makindu mwezi takabonzweni yo mundi pe mavindini muzenani uo mundi nundu wa covid yuweve andu nundu maiyumba na ingi netangasi andu nundu tuendo namba nini ona account nyingi meika mitandaoni na hiyo activities ila mwitha ajeta siba kana no kunena nyetu kwitha muno siana ikanengwa mwana nundu sina haki pe akindana weta meza na haki ya participate kana ulika maunduni alame umausu munde muthena wo kwitha entertainment maina maisoma poems maitanania na abangi vya ma program meza meo isiana na munene za kana mavinda maingi wivi ya hose to kana imono bosa wa mundu muima mavinda angi bosa wona kana kezelewe munene ula munene na bekeza kana munene ndi mundu muima munene mavimbi mitwiza na deputy county commissioner ni wo kweza kwa tebu lakini kikiza kikito ni siana okay thank you sana Celestine kwa kunena na ito Celestine wambe ngaliko yako wambe mundu alumone nzibe obya bala wo bisietene okay Mwanzo jiruki dimani chage asante karibu asante ndio sana muretha wa chathiki sio asante munoe kondocha thank you na asante mwithukisia aya ketha nyakuba bendene yiko ketha ni asante aya niwe mugamba kwani koinyo oelekanya wanda huko Ingo mbia wana wazu mbaya compliment ya wangale kwenu inge nyo
ndio combine simu Otomani uzi wako. Sina kwa mwana niozwe abike yako asia jisine mawambi ya ne chao aile kanya na kwa naza no ugwere na ndia tumajanje ala alikuwa tu ya ngainde da egemenai ngaitimu to au batasura nzio ayo nengenyo yenene ayisu si esa